Naimbag nga oras iti tunggal maysa kapadasan ni Cab sa trio sa napudno na ganti may patangatang ita dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dito'y drama ama ng biyanang. Ngamsak ba ti amin kablao mampay kada Titoy kan Wendell di Tabungolan Barbershop iti Santiago Isabela. Ni Rosie Dakayanan di Tamayantok Tarlac kani Imelda Velasquez di Riyadh Saudi Arabia. Kastimanti ko na ni Cab sa trio. Dirma ng biyanang, sana pa nagpalastog ngam gwapo ak. Kat gapoy ti kinagwapok nagbalinak asadot, kat nagbalinak apadagsan iti nagbalin anobyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Anyat gagara minsan? Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos, sa pa'y imbang kokte kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti ada kanya kita. Ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insan. Ay, pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katyag problema para iti dayta insan. Ha? Para parigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mangbiyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya kinsan. Uray saan anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anuam ta napintas. No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan iti nobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, gwapo di nagbalin a nobyo. Nga, ibagam man ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga arman na ti kasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Ay, saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagin na yun ti kinaragsak yu iti nobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan gaya. Limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pangnayon ko. Ta amangan no agkurang. Ay, wan Adto ti limagasot, inayon mon. Ay manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na, itid kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho ti nobyam, awamot ang planong agsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay nobyam. Imbagakmat ko ni Ellen a jablesak. Hanggang kinayat nakmat lata. Tas siyempre,
Guwapo to'y anak yun nanang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jak amukan ka. Kababain ka, iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka, sumango ka dakwada. May mayat kumamalang, no adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan nanang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebunsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Mo, sana siya tiyag problema iti dayta nanang. Isuda ah. No asino tiyag da trabaho ken kwartana. Iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay Rio aparaken ka anak ko. Agbalin ka laada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Ammo ka naawis ka la iti kinataer na. Iso akasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunak manen. Dapadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Katagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immuna ang nakalivin ko. Sadot ang lalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno. Naanusak idi damo. Ang may agbaybayag ay awanan. Napalinin akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatek. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rod ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agdin na talatan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang nga agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amon ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uray jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay diamanak man Ellen. Yamin, oray jablesak. Kayat naklata. Wan, sigud man nga amok dayta. Taimpak pa kaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no addanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramida mo Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di dayjay Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. May mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may
Saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan guana? Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta na ngayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako maagbaakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si ka mamat agluto iti pamigatan. Tapno saan na ka maladaw iti trabaho. Anya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog, disturbon nak. In kagluton, tayo turog ka pa'y. Nasa papaya pa nagriing ti kasto yung oras. Ha? Ay, handa ka mo't gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na. Unay matikas tang aramid mo Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Nabanugak nga rod itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Nabanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabanug mo't kagtugtugaw kahit kunam sa. Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuyak a live aboksing. Ay, kain ka nga rin agluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matbasit ah. Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na lang? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Hinton sinarak da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla kasinyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apeng imay kayo. Oray kumano mangtid kayo iti kwartayaw. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan tasi kamat ti dumawat kanyak. Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor ornongan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak ka ni Insan Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yaw ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang pa di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas to pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat ah. Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom asaan ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka awawita maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Nabanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba ah. Inakagtrabaho, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin na rugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa di basit ang masinitas mo.
Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga ro iti igatan ko iti bisagra Antoy, Kantay tangdan ko amang yaramid ngay. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. agawit ka ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tin Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la di balayo. Umayak man pay lagi stampay ijay, friend. Agpalaba sakit ti oras si di balayo. Ay, wen urayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yan, Ellen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka agbabayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ay, ala, sige nga ron, tata. O sige, agao ako. Mangan tayo kit de. No kasta, ni papang mo ti para dalos kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen, Ellen. Ay na, idi si bibiyag pay day di mamang. Ati wen ani papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Daan mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Ken, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta aya. Ang amam, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbag man, ta nakalagip ka nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibagam man ti agpaiso kanyak. Aklonak, nanang. Uwan. Grabe, ti kinasadot na. No daramidan na iti nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbag lakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anya ngay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo ito na kakaasyak amang ilablaba iti kabus mo. Ay, masapul pa'y laayatang danan kakaawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Na-delay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot agluto Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa. Adak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan. Isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayanan. Tamangan no makiturugak dito yan. Anya? Anya mo't ti kasta nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nenene malublubot magaan ti cellphone kon. Ag-off dito yan. Hello. Ellen. Naglukon na diya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak.
Anya, saan na nagawawid ta asawa mi di dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nanay, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije ka no pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no na umakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awarin. Siyak lang tinailawan kan kuwan agwapo. Amom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik na. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan sarbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak, tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kaya't maasawan? Ay, kwa. Lading ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa bali nga asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali apag naadak. Apay nga, yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatin nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ha. Ngam saan ako na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga awag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, Gido honey. Itay ka kadipay nga guru uray di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagiskandalo titoy. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumati laban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Aggagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manen sa andakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko. Nangrik na ak kadagiti imbalbalakad ti inak kanyak. Nupay narigat nga klonan ng pudno. Nasakita na kiti husto gapoy ti naramid ti ex ko kanyak. Jak nga mininamnama nga isukat na kiti sabali ta nagkampanteak asyak laeng ti pagpatpatayan na alalaki. Tangamin nariknak no kasano ti pan nakainlab na kanyak kiti kalabas. Ngam ore kasano gayam ti kinatar mo, nawan kan ka te ugali asapsapulan ti may sa babae, maramid na latta ti mangisukat kan ka. Ngam kit di aminado akasyak tayan ti kamali. Iso amani po di din yung kagumak ti nagsapuli ti trabaho ket naggagagatakon. Alakastan, tugayam mo, Rio. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.